uhagarare ku gasozi kiwanyu urepresenta abatari muno abataje ariko uzi ko bari ku musozi wawe uvuge ngo uyu mwanya mpagazemwo sindaramya bayari ngiye guhamagara Imana izayuva ongera uzamura icubahiro cy'Imana. Haleluya, Bwana sifi. Eliya ngo barazamuka ku musozi ngo arabareka ngo arababwira muze mwiga strategy. Imana yavuze amasezerano yasohoye Eliya saa 9 batangiye mu gitondo yamababwira ngo mwebwe nimutangire amaze ngo barikebagura baritemagura Imana yabiraceceka Imana yacu se ni Dagoni. Umunsi umwe ngo isanduku y'isezerano ryararanye na Dagoni ngo barishira hariya Abafilisitiya barinyaza ngo habe mu gitondo basanga yaguye baravugana ati noneho bahabaye mutingito muyegure barasura barayegurira hagarara. Imana irayibwira ngo sino wowe kurahagararana nande ndavuze ngo ubu nyine cikamwe ibice 7 yameye kubitasi yamicikamwe ibice 7 ngo baze barayegura babona none ntiwoyiteranye baravuga ngo Imana iratunaniye ngo baravuga ngo reka bayohereze isubiririye. Ico gihe ngo bari bafushije abantu ngo Hofuni na Finehasi abo abahungu babiri bari bapfuye ngo ise ngo yuva makuru ngo aragwa ku ntebe avunije sarapfa umukazana wiwe muka Finehasi ngo agiye kubyara ngo aravuga ngo baramubwira ati komera ubuzaye umwana ngo arababwira ngo yaye isanduku y'Imana ryagiye data buko yapfuye none ko munambwira ngo mzaye umwana mumeze gute ngo baramubwira ngo yekomera wabzaye umwana witwa umwana w'umuhungu bisobanurwa ngo ni Kabori bivuze ngo Imana yavuye hehe yavuye hari ariko wakwa umugore ni gitanga aravuga ngo simbandirira umugabo cyangwa data ariko ko ndarira Imana yacu batwaye bakayiraza hamwe na Dagoni akibarisha mwoza muri shubahiro cy'Imana mwosheganya amaboko kabisa. Imana yacu ntiranyagwa ntiranagenda turacyayifite igihe abasogokuruza bari abasaza bicaye hari. Imana yabanaga namwe baze niyo dufite ubunyiri niyo tugiye guhamagara hari. Ndangiza rero ngo baracana ngo baritemagura imivu y'amaraso ngo iratemba tibyaza. Eliya ngo aje kwegera hari nuzoja gusenga isengesho ryo kwizera nta magambo menshi. Imana ishimwe cyane atukuke vava Imana ishimwe cyane ayimidiwe isengesho ryo kwizera ntizarisaba urusaku. Eliya ngo arebe ngo abona abantu abona ni wenyine aravuga ngo Imana nitantabara baranshije si hari ariko yibuka Imana yiwe aravuga ngo Mana we wabanye nanje ibinyamujongo bihabingaburira kuri kariya kageze k'ikereti kajya inyama n'ubugari ntakubona ariko nkabona ikinyamujongo nkemera bigakunda. Uyu mugoroba wondekera aba bantu baranyica kandi ko ndatekereza abahanuzi bose twanganaga n'abandizi ntabo ndi kubona hano ariko uyigaragaze ko Imana avuga amagambo 3 aravuga ngo Mana ya Isaka na Yakobo na Aburahamu. Uyu munsi today iki giterano uyu mugoro bimenyekane ko buri umuntu wese ufite ubwoba mu nzu wiwe bimenyekane ko uyu munsi ubutabazi buboneka. amen Woza muri cyubahiro cy'Imana woza muri cyubahiro. Haleluya Bwana sifi. Aravuga ngo Mana we uyu mugoroba ku musozi hano ariko Imana yacu izitabara ngo izuru ikagendera ku mababa y'umuyaga hari wari wayabona. Imana niho iziza yicara nukuvuga ngo ku mugoroba habe nubwo ushika mu wawe 0 utarahamagara 111 nimba ariko bayitahana Imana iba yahageze ku muyaga iyo uhushe iba yicaye mu cyumba nushaka uhumure ndakubwiye ngo isezerano ryawe ritarasohora no muyaga uzuhuha mu wawe kujya Imana ibikugenderera. Oza muri cyubahiro cy'Imana. Mungu mwenye nguvu wasaili heshima zote. Mungu mwenye Imana hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Ukisema
iyo Mana yavuze ngo yego, nyogosenge na so wanyu na nyoko wanyu n'abandi bose nta kintu boruho bavuga habe n'umunota umwe. Ndio. Abanyamahanga n'abadafite Imana n'abafite ibindi, ibyo ngizo nababwiye ngo ni fotokopi y'amasezerano baza bagukangisha Cyane. bacisha mu idirisha fotokopi kugira ngo bajanye original. Uzubabwira ngo habe nubwo mufite fotokopi original ngiyi ndayifite hano. Hallelujah. Unatupandisha Utukufu hadi utukufu. Hallelujah. unatupa Unatupa utukufu hadi utukufu. Mani bagire neza, amen. Hallelujah. uhagaze duha Imana icubahiro. Hallelujah. Iyi Mana dusenga iravuga kandi igakora. cyane. Umuntu yozamura amaboko. Hari ibimenyetso bifatika ariko si ngombwa kubivuga, gusa tugomba gutara. Hallelujah. Twamara tugakandagiza ikirenge aho tuzoyikandagiza hose. Unatupandisha None rero amakuru y'amasezerano no kwizera, njewe ko ndashaka gusa ngo turi dure Yeriko. Duhimana ahimbazwe Yesu. Nimwe nkabagira gutya wa President banku uzamura amaboko wenyine President w'abayumbi. Zamura amaboko cyane. Muraho neza. Tube nk'abazamura amaboko. Ahimbazwe Yesu. Umwuka yaravuze ejo bundi aravuga ngo babashitsi cabazanye ngo baje kuzuza amasezerano, ariko sinabyumva, ariko nabonye ibimenyetso nka bitatu uyu munsi. Hallelujah, hallelujah. Kandi si ibyanje si n'ibyawe, ni ibya rusange. Amen. Duhe Imana icubahiro. None rero dusigaranye n'iminota mikeya kuko hano baza basohoka kare. Hasigaye iminota mikeya nk'iminota nka 30 n'isigaye. Uramukubita Bea ariye. Uramukubita umukunga uwo mukunga ntukure kuri pause. Zare. Merci. Iba nkuririmba karirimbo twama tukaza akiri. Twama tukagendera. Arakoze cyane. Ibishimbo hariya kandi arayaza ayo makuru kandi ntibaturanye mu muhanda, ariko umushitsi yinjira. Umukecuru yareba hariya akavuga ngo kwa naka yinjiza umushitsi kandi yiriwe mu murima ntiyahinze, akama yarura imboga, twariko tubivuga kare, akama yarura imboga buke agashira mu rupanda akaza akamwe ngo se ngo mwagize abashitsi hinga ati mwiriwe gute, ati ndi sawa, ati ngahe kiri imboga kandi zamara abantu bakazijya n'amahoro cyane. Amigwi mibi hari kibazo kigeze kiyawe mwozamura icubahiro c'Imana. Hallelujah. Nukuri uko niko kuri hariya. Abantu bose huzu bakayitira muhana neza ikaruhikaza Igashira. wazurangiza ugahamagara umuntu kumbe ni huzu gusaba hagaze, ariko amahoro akagomba akagaza. Nukuri muhana hataha abagore batatu basanga abandi bamaze nk'imyaka 5 abo bakambarana amahuzu yose bikarangira. Abahungu baje kubombora n'abahandi ikoti rimwe rikagenda kandi amahoro akagomba akagaza. Habe nubwo ryoza muri wa muhana ariko ukaguma ukamererwa neza gusa nta kibazo. Ikibazo tijyara ikoti, ikibazo si ihuza, ikibazo si imodoka bazanye, ikibazo ni umuntu gusa. Ukaja muri wa muhana kandi uko ukwezi gushize ubundi yararigeranyeho ajyambaye ariko n'amahoro yose ariko ukamushikana uko nguko. Ikibazo si ikoti yemwe, ikibazo ni ego aho ikirato ukazujana kandi ucambaye taworoha gukoraho kikama kibicawe uwo mwanya kibazo kabisa. Hari kibazo kiba gihari se kigaca urubanza amaze abantu bakamererwa neza. Inka yabyara mu muhana yabyaza nyinshi akabagenderera akababwira ngo iyanyu ko mbona sinzi uko byagenze uyu mwaka nje ni mwakira inka hariya kandi ntayibaheze ngo bayijane muzoza muza gukamisha hariya. Isada hari abana discipline kamiza mu mukamire izonsa hasigaye yabo bakavuga ngo nitutabaheza baragira none harayo dufite mu bakamire bagenda. Niho
wari umubano wacu wa kera ariko uvaga ibyabaye none ubwoba oya shaka birigira imbabazi turi kumwe ko murumva munezerewe Imana mwosheganya amaboko gushya tiyagira utahana ubwoba mu izina ryaje mu izina rya Yesu tiyagira utahana ubwoba kasi ubwoba bushire bushire umuntu Imana yakugiriye neza umara imyaka 10 utarabona umwana ngo buce ubona umwana aho ariko ubwoba bwamba bukwinjira ngo azopfa ninde wakubwiye ko ngo niko bameze experience ngo mwacu utahuze urenza ya naya na wicaranye kubusa ibireba amasezerano yawe twebwe Imana yaguhaye umwana ku myaka 10 n'ingahe ikamuzana mu mugambi wayo ufite ubwoba ngo nibuzagukura abawe bose bapfunyitse mu kiganza cyawe Haushobora kubakuramo haba mu byago cyangwa mu makuba abawe bose bapfunyitse mu kiganza cyawe banishimwe cyane haleluya twese tubaha tawubaha Imana izigira guca bose aposo Imana izigenda n'igifuza guca Pastor Alex izigera hano tawubaha abantu bose babahana kandi kibaza bagenda bimeze guca abantu bazamera guca ninde umugabo ugenda ngo agire guca ninde wapfunyura Imana ninde wapfunyura Imana hano hari umuntu wapfunyura Imana ngo ayikoreho takabwoba bari kasi icyambere ntabwizibesha oya icyakabiri ibaba icyatatu ijambo rivuga I'll give you
abiri niturangiza turama dukomeza muri uwo mwuga nimushake mu kera twatsi nindenga kubita gatoya papa tube mugira kucyaha Shambere tabwishibesha oya shakabiri icangata iyo niyo data inasubirwaho iroda iyo Imana isibya iyo niyo turashizemo gato umunota umwe twicara tubwire kwizera mwicare mbabwire kwizera nibyo. abasaza barambiwe batagenda batumvishije nihangane mu izina rya Yesu Mana ishimwe kabisa yes nawe mutahana shimwe nawe mukaba kawera kubera ko udahaguruka ngo ukore kubera ko udakiranuka izakure kugire krize kugeza ushaje amaze abana bawe wabyaye amaze bagirire neza ivuge ngo nari narabwiye ababyeyi bawe ko nzabaha ubutunzi kandi iyo Imana igiye kukugirira neza hano muri Nairobi tigita nguri impunzi nguriki ikugirira neza ititaye kuri environment ititaye aho uri muza makuru ya Yosefu uri umunyagano waragiye baragutwaye uri umunyagano Imana ikakugira premier ministre ni ibintu abantu udashobora kumvisha amatwi ibaze hano nko muri Kenya hamuri harahema Imana ishobora kuzamura kandi abandi muvuga ko bidashoboka haleluya ugomba guhaguruka ugatera intambwe nico gituma yabwiye Yoshua uramubwira ngo aho uzakandagira hose ngo ndahaguhaye aho uzakandagira hose ugomba guhaguruka ugatera intambwe hari akantu
birori yatubwiye ejo, aratubwira ngo ikintu gusa kiza gituma abantu barambirwa, tuzi umenye igihe Imana iguha isezerano, ntumenye igihe rya sezerano rizasohokera. Mu Cyongereza bakunze kubyita ngo ni waiting time, igihe cyo gutegereza. Hari amakampani muri biriya bihugu by'i Buraya bakunze bagira umuco wo gukorera ibintu byinshi kuri telefone. Iyo uhamagaye abandi bariko baguhamagara barakubwira ngo waiting time uraza kumara iminota 30, ukaguma kuri telefone utegereje, yamara gufasha abari imbere yawe nawe ukumva ugezweho. Niko isezerano rikora. Hari igihe Imana igushira muri waiting time ikakureka ugategereza, igihe cyawe cyagera nawe ukibukwa. Amen. Abrahamu Imana yaramubwiye ngo haguruka, ngo ugende ngo mu gihugu nzakwereka. Amasezerano kenshi duhaguruka tutazi iyo tuja, gusa kubera ko twumvise ijwi ry'Imana, ijwi ryabivuze, iryo niryo twumva, iryo niryo twizera, iryo niryo dukurikira. Haleluya. Ikintu cya gatatu, iyo ufite isezerano ugomba gukomera ugashikama kugira ngo ugere kuri rya sezerano, kubera ko kenshi isezerano ntabwo ari ibintu byorosha upfa kugeraho gusa. Ndaza kubabwira ukuntu Abayisiraheli bageze kuri iri sezerano Imana yabahaye, ibibazo bahuye nabyo ntabwo byari byoroshye. Haleluya. Nta ntsinzi wageraho utakomeye, uzukomera ugahangana, ugahangana. Haguruka ukomere, ngo ninje wabivuze. Ndi hariya twasomye ku murongo wa 9 ngo ninje wowe wabikubwiye ngo nzabana nawe. Iyo ufite ijambo ry'Imana ikavuga ngo nzabana nawe, ntugomba kugira ubwoba, ugomba gukomera. Haleluya. Imana ibana n'abantu bafite isezerano ryayo. Imana ibana n'abantu bafite isezerano ryayo. Imana ntishobora kuguta ufite isezerano. Imana ntishobora kuguta ufite isezerano. Isomye ijambo ry'Imana, nta kindi ugomba kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ritubwira kuri Zaburi 119:105 ngo ijambo ryawe ngo nitabaza ry'ibirenge byanje. Iyo tugenda dukurikiye isezerano, tugomba kwisunga ijambo. Iyo utaye ijambo uba uvuye mu isezerano. Iyo utaye ijambo uba uvuye mu isezerano. Kugera mu isezerano hariho password gusa imwe, kudata ijambo. Ariko mwanyumvise ako kantu, kudata ijambo niyo password kwinjiza amasezerano. Kudata ijambo. Iyo abantu bari mu masezerano, hari igihe abantu bagera mu butayu ukavuga ngo ntibikibaye, abantu bagatangira kukubwira inama. Buriya indwara ntigikize, abasenga barananiwe, ugerageze no mu bapfumu. Buriya hari igihe imiti nayo ya kinyarwanda ikora, hari igihe abarozi babikora n'ibindi. Ugata Imana kubera ko warambiwe, kubera kuri mu butayu ukava ku ijambo. Haleluya. Ijambo rya gatandatu tugiye kuvuga ni ukurwana. Iyo ufite isezerano ugomba kurwana kugira ngo ugere ku isezerano.
reka dusome Yoshuwa 6 no ku murongo wa 20. Umuntu umwe uzi gusoma naha dusomere Yoshuwa igice cya 6 n'umurongo wa 20. abantu baherako barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe, barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka. Abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Amen. Amena. Tugiye kuvuga ukuntu ugomba kurwana kugira ngo ugere ku isezerano ryawe. Iyo Imana iguhaye isezerano ntabwo ugomba kuryama, ugomba kurwana ugakoresha imbaraga. Abisirayeli bamaze kwambuka Yorodani, niho ndibuze kuvuga, niho bari bagiye gutangira intambara. Imana yari yarahamagariye Mose kugira ngo azarwane aneshe abantu bari muri iki gihugu cy'i Kanani. Yari yarabahamagariye. Ntabwo cyari igihugu bagenda kugeramo ngo bature, harimo ba nyiraco bari bagituyemo, ariko Imana yari yakibahaye. Bagombaga gukora iki? Bagombaga kukirwanira. Nagira ngo aka kantu muze kunyumva cyane, ndabisanisha n'ibihe turimo. Igihugu ntabwo ari kado, mugomba kukirwanira. Ntabwo ari kado, ntibibaho. Nta gihugu cya kado kibaho. Kado ni amasahani ari yabaza baha abantu mu mariage. Ariko igihugu Imana yavuze ngo nzabaha igihugu, mugomba kukirwanira, mugomba kukimenera amaraso kugira ngo mukibemo. Nta kado y'igihugu ibaho. Iyo wasenze Imana ukagera igihe cyo kurwana, Imana irakubwiye ngo nzabana nawe, ubwo rugamba ntugomba kurutinya, kubera ko anyway ntabwo aba ari ugwawe. Imana ibiri kumwe nawe, iri kumwe nawe kugira ngo izagufashe muri izo ntambara. Kenshi na kenshi tuba ibikoresho, ariko ari Imana iri kirwana kugira ngo isohoze isezerano. Haleluya, haleluya. Imana irarwana kugira ngo isohoze isezerano. Reka mbabwire, Yoshuwa yari umuhanga cyane mu bintu bijanye n'intambara. Reka mbabwire ambushi imwe yakoze, ukuntu yapanze abasirikare bagiye kurwana mu muhana bita Ayi. Ngo baragiye bwa mbere, Akani yaramaze gucumura, ngo barakubitwa. Bamaze gukubitwa ngo bara withdrawing, basubira inyuma. Biriya muzamwumva bene wacu bavuga ngo ni repris strategique, bihoraho mu ntambara. Gusa ibona uko babigira kenshi n'igihe bidakenewe, ariko bihoraho. Akora icyo bita hamaze gupfa ngo abagabo 36 baravuga ngo kudufite isezerano ry'Imana ko abasirikare bapfuye habaye iki? Asubira inyuma. Simvuga icyabaye, bari bacumwe, ariko ngo bamaze gusenga, bamaze gukuraho ikizira, ngo apanga urugamba. Ngo arababwira abasirikare ngo butaraca ngo bagende bihisha ahantu bafate ambushi. Hanyuma ngo twe iwe n'abandi basirikare ngo baraza kugenda bwakeye, kakuriya bamaye baza batera saa 5 z'amanywa. Uko niko yapanze urwo rugamba. Aragenda aravuga ngo nitugenda tugiye kubatera mu muhana, baraza batwirukana kuriya batwirukanye ubushize, niko bari bubigenze. Hanyuma mubareke babatambuke. Murumva ubwo bwenge? Yari nzambona none niwe marehemu makanikari yarigiyeho, yasomye Bibiliya, nzambona ko ari we yarigiyeho, yarigikenyura ya muntu w'Imana. Ngo arababwira ngo mubareke, ntiyagira urasa, ntiyagira uwisheganya. Ngo ajana nawe kindi gikundi cy'abasirikare ngo baratera. Bamaze gutera kwa kundi bari baramenyereye, ngo babirukanye ngo barabahunga. Abandi basigaye hanga ngo kuri uyu murongo. Bamaze kubahunga ngo batangira kubarwanya. Ngo atangiye kubarwanya, ngo abwira babandi kera imidugudu yabaga yubakishije amabuye. Ntabwo washoboraga
kuyimena ngo winjire. Nta madrone zari zihari ngo baratera amakomprasenye, zari intwaro gakondo. Ariko mwumva ubwo bwenge ngo arabashuka baze babirukanye, abasirikare bari muri amburuce bagende binjire mu mudugudu. Ngo barinjira bica abagore n'abana bose bari basigayemo. Hanyuma bamaze kubica ngo baragaruka ngo babakubira hagati babagabo bari baje kurwanya Yoshua nabo bari bari kumwe. Ngo barabishe bose ntihasimba numwe. Umwami wabo ngo bamufata amateka. Ngo baramufata ngo